Nalazimo se u Atini, u krugu poliklinike atinske, u Paraklisu koji je posvećen svetom Gerasimu Kefaloninskom, a u kome se lečio i u kome se molio, u kome je isceljivao bolesnike sveti Porfirije Kavsokalivit. Ovde se nalazi i jastuk na kome je on klečao i molio se Bogu, uzdizao molitve za čitav svet. Sveti Porfirije Kavsokalivite, sveti Gerasime Kefalonijski, moli Boga za nas. Evo, gite. Hasta acá.